bafowethu kwasuka lokho uMthandeni sephinde wanominatwa kwi-Record of the Year okuyindondo enkulu kunazo zonke eSouth Africa. Sikhumbule ke le ndondo uyithathile ke lapha ke njengoba ke esephinda abuya ke ngeGush, kanti ke eqaleni ke wayithatha ngeParis, usephinde wabuya ke ngeGush. Lento bafowethu ishow likhulu ke endimeni kaMaskandi ke uMaskandi uyakhula uyaphambili. Bafowethu ake nginibingelele la kwesiqiniseko eSemita abaqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa ke bacindezele button ka subscribe ke baphinde ba like lama video ke enginenzela wona. Webafowethu ke indaba ezimnandi ke kwezasewulisi ke lokho iqhamukile ke lapha ke uMthandeni sephindwa nominate ke kwisigiqa sendondo enkulu kunazo zonke ke la eSouth Africa esithi indondo ezihlonishwayo iRecord of the Year ke lapha ke anominate khona namanye ke amahlelo kwezomculo ke ahlukahlukene ke lapha ke kodwa ke ungene eyena yedwa uMaskandi ke ozobela uMaskandi kule ndondo. Sikhumbule ke le ndondo uzobe eyithatha isibili mephinda ayiwina njengoba ke naseqaleni ke wakwazi ukuthi ayishaye ke le ndondo ke ihlula abaculi ke abadume kakhulu abahlonishwayo ke iningizimu Africa yonke. Kodwa ke uphinde wabuya kuMthandeni. Lento bafowethu isho likhulu endimeni kaMaskandi, isho likhulu ngaphansi egameni lika Mthandeni ke iphinde isho likhulu ke ngaphansi ke kwabalandeli bakhe uMthandeni ngoba siyazi ukuthi ke umculi kaMaskandi ke akayilutho ke ngaphandle ke kwabalandeli. uMthandeni ke ubonakala ke esenhlahleni enhle kakhulu ke ngoba ke engene ngeGush ke lapha ke eno 19 million ke viewers ke lapha ke. Asazi ke bafowethu ke uma kunje sibone futhi ke aphinda nominatwa ke lapha ke na ku music video ke lapha ke siyazi engena futhi ngayo ke iGush noma fika izolo ke naye ke ukhona ke lapha ke kwindondo le yo music video. Kodwa ke ukubaluleka kakhulu bafowethu ke ukubuya ihlandla lesibili kwindondo enkulu kunazo zonke ke eSouth Africa eRecord of the Year. Asazi yozala nkomo thina ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo nje sihlala khona la ekhaya ke mokukhona ezinye futhi ke siyobuya nazo ishisa zinjalo.